Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndomo ibiki na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani besana. Waki na wono na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na buungani biyanu yanu. Nisambulu binaka se kwengo na leka ni nonde tukutuku sa kerkertigo na matabubale ni Ashnil Singh na dorbo kama ilenga inandu na bakadalaka na bibu kini mate ni tu ena ken laura inandina ni beka emayado taurne tukutuku ni andre batakatiko na nona motoka o Singh ni berni ronga idonka ke na ndua tala motoka ka andre batakatiko mai endua na ibakalislesi ni mate ni tu Afrika kila kasa matakitiko ni amateni tiko na tangani ka donka na motoka Henry batatikani o Singh ni kosa ikatini katul ni singa ni oti na nona mailenga na daurabongo ia e wamba utitiko irna nona ma leo ni matubale ni na laura inandina ni bekayado ena bagadala kaongo sama itiki buendo na bandindike me laura ikina na lebu ni bonua era dagadagatico ena bubale so eviti ena taurendo na mbaki na mbalabu ni kena waedhori na bandindike ongo ka ratuna waedhor na Fiji Bureau of Statistics ena tiki buta umanda na bandindike ongo ena wase loma nimbera ningi waedhori ena bei koro ke ina bei nuanu eso ena nonda bonua na maki mesa na mbiwata kede na itutuku bakaso komuni ena mbaki katumai ersana magatiko nanda utei reisi mainreketi bono lebu na kena lutu na ibagarauni reisi era rawata membaleta nraki mamada endandonu magatiko taurotiko na itutuku ni lebu na itetei ersa mamada mai ka rasa baganunu itiko ena kena bondonroi na wai ena betite so dina ni sama ibakile tiko na rendre ersa barita tiko na non rabaka binaka kina mateni tu ena kena barutaki eso na bebu ke bakaongo ia ersa barita kana kena ndau ena kena dikebi na raki ni namaki mena tomani tiko ena wasa pasifika na raki mamada enda ndonu magatiko ena ngaunongo kinangito sa dagatiko na mateni tu ena kena bakatroi dagetigitale na rara ningito golf maina tandola e barita na bikaongo na prime minister batawa o Aya Said Kayum ena kena tubule melabiti dake na ibakarauni sotsota ni Fiji International ena mbaki katumai tukono Said Kayum ni sa wadortiko na vital no ke ina tambana ni labu musuki ena nonda bonua membaleta na lawa sa koto ena buku ni dakadaka ongo mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku ni wading naka Sambulu bina na boro chumena matakani koni rongo ni bibo kama nataka ke misa wapo ni ana ni sambulu bina na sero gori sana na chumena kina na boro chumai tunasele ni sambula oyo Mr. Ben ela ba na magikira ni vima taka moni chikira boro mbuka mena ono kina diwa ena buru FM ambula